Kao što vam je poznato, šiptarski separatisti su najavili da će nakon predsjedničkih izbora u Srbiji proglasiti nezavisnost na okupiranoj teritoriji južne srpske pokrajine Kosova i Metohije. I to je nešto protiv čega čitav srpski narod i svaki rodoljubivi Srbin i Srpkinja treba da se bori. I srpska država je dužna da svemu tome stane u kraj. Svaka ozbiljna država na svetu vodi računa o svojoj vojsci, vodi računa o svojim oružanim snagama, zato što su isključivo jake i odlučne i vrhunski opremljene i moralno neustrašive oružane snage je jedini pravi garant očuvanja srpske države i, ako Bog da, oslobođenje i ujedinjenja svih srpskih zemalja. Današnja srpska vojska je potpuno upropašćena, uništena, ponižena, izdata sa svih strana. Na stotine tenkova je uništena je celokupna zaliha raketa Strela 2M koje su se pokazale vrlo efikasnim u odbrani, recimo starećih raketa, vodometnih helikoptera. Uništeno je mnoštvo tehnike, uništeni su milione nagaznih mina, uništeni su stotine hiljada komada pešadijskog oružja, a da sve to što je uništeno nije nadoknađeno novim naoružanjem. To je nezabeležen primjer u svijetu, nijedna normalna država to ne bi radila, to se dešava samo u Srbiji danas, zato što je Srbija danas očigledno pod jednim vidom okupacije. Mi želimo da se takvo stanje promeni i želimo da se konačno prestane sa izdajom, da se prestane sa bedom, da se prestane sa ponižavanjem vojske. Želimo da srpska vojska bude saobrazna, da bi i srpska država bila saobrazna. Ciljeve akcije. Pa mi pre svega očekujemo konkretne mere od srpske države. Dakle, nadležni državni organi bi morali pod hitno da učine sledeće mere kako bi se popravilo stanje u vojsci. Morali bi pod broj jedan da smene nesposobnog načelnika generalštaba Zdravka Ponoša, koji je došao tu samo zbog toga što je engleski poslušnik i zbog toga što je ozbiljski vezan sa pojedinim visokim funkcionerima. Pod broj 2 morali bi da vrate u službu sve one časne srpske oficire, sve srpske starešine koji su isterani iz vojske samo zbog toga što su se junački borili protiv NATO agresije. I konačno, ono što bi, naravno, bez ostatka moralo da se uredi, to je podizanje nivoa borbene gotovosti na najviši mogući nivo, jer realno je očekivati da vreme kada šiptarski separatisti budu proglašavali nekakvu nezavisnost na okupiranoj svetosrpskoj zemlji Kosova i Metohije, da može doći i do velikih sukoba i do prelivanja čak tih sukoba na teritoriju ove uže neokupirane Srbije. Dakle, ono što se dogodilo 17. marta 2004. godine treba da bude opomena svima nama. Mi također smatramo da postoji nekoliko dugoročnih mera koje treba da se primene, naravno koje bi podrazumevale podizanje nivoa borbene obuke i osposobljenosti pripadnika vojske, zatim povratak vojnog sveštenstva kao preduslova podizanje borbenog morala srpske vojske, dakle to je nešto što je krasilo srpsku vojsku u njeno najsvetlije vreme, onda kada su se u čitavom svetu divili srpskoj vojsci i to su upravo razlozi zbog kojih, recimo, je Kolubarska bitka izučena na svim vojnim akademijama širom sveta. Dalje neophodna je nabavka najsavremenijeg naoružanja i borbene opreme, jer, ponavljam, uništeno je sve ono što je vojska do sada imala, a nikakva nova oprema nije nabavljena, novo naoružanje nije nabavljeno. Evo sada se pokušava sa nabavkom nekakvih lakih oklopnih borbenih vozila koje su se pokazala potpuno nepogodnim za upotrebu u našim uslovima, niti na bilo koji način odgovaraju našoj vojsci, ali su s druge strane vrlo pogodne za takozvane mirovne operacije, odnosno za okupacione operacije Sjedinjenih Američkih Država i NATO pakta u kojima oni izgleda žele da učestvuje i srpska vojska. Zašto je baš danas akcija? Ne možda neki način? Zašto kršimo predizbornu ćutak? Mi samo ukazujemo na to kako je stanje u vojsci danas i šta je to što naša država mora da učini ukoliko ne želimo da se ono što se dogodilo 17. marta 2004. godine dogodi ponovo. Dakle, mi ne želimo da se isto to dogodi sutra i, recimo, u Preševu, u Bujanovcu ili možda u Novom Pazaru, u Raškoj oblasti ili sutra u Vojvodini. Sve su to pretnje koje realno predstoje srpskom narodu. Dakle, mi moramo kao državni narod biti spremni na sve to i naći načina da se protiv svega toga izborimo i da se svim tim nevoljama izborimo na pravi način, dakle, da im stanemo na kraj. Da li je ova vaša akcija poziv na rad? Naša akcija je samo poziv na odbranu. Kao što je rekao nedavno vodnik Artemija, ne može nijedna država koja se unapred odriče pod ma kakvim uslovima upotreba svojih odbrambenih snaga, ona ne može računati na očuvanje svoje teritorijalne celovitosti i suvereniteta. I to nisu reči nijednog nekakvog, po znacima navoda, kafanskog srpskog nacionalista ili bilo koga, već jednog uglednog srpskog vladike. I on nije jedini koji je tako nešto primetio. Pitajte malo Srbe na Kosovu i Metohiji kako se oni osjećaju onda kada se, recimo, iz Beograda šalju signali da se ni u kom slučaju, ni na koji način neće upotrebiti srpska vojska u odbrani srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. A ovo znači potrebna upotrebu srpske vojske na Kosovu? Znate, ako Sjedinjene Američke Države mogu sebi da daju za pravo da
da kršeći sve norme međunarodnog prava, kršeći čak elementarne nivoje pristojnosti, napadaju nezavisne suverene zemlje, kao što recimo bilo slučaj sa napadom na Srbiju 1999. godine ili recimo sa napadom na Irak ili Afganistan. Zašto onda mi ne bismo imali pravo da se zalažemo za to, da naša vojska bude sposobna i spremna, da onda kada bude trebalo zaštiti srpski narod na Kosovo i Metohiji? Mladene, s obzirom na trenutne okolnosti, kako vidite budućnost Kosova? Uveren sam da šta god se desilo sa Kosovom i Metohijom, da kako god bile trenutne okolnosti u kojima se politička situacija vezana za Kosovo i Metohiju odvija, da nijedno od tih rešenja koje je takozvana međunarodna zajednica pokušava da nametne Srbiju u vidu nadgledane ili nenadgledane nezavisnosti ili ovog ili onog antisrpskog rešenja, nijedna od tih varijanti ne može biti trajna. Dokle god bude Srba i Srpkinja, bit će i novi kosovski prosvetnika, bit će i novih Miloša Obilića, bit će i novih kosovskih devojaka, bit će novih srpskih četnika, bit će oni koji su spremni, voljni i sposobni da se kad-tad svim silama izbora za Kosovo i Metohiju. Dakle, nijedna okupacija nije bila večna, pa neće biti ni ova okupacija Kosova i Metohije. To znači da bude nezavisno, bude konačno rešenje. Pa neće biti konačno rešenje, to će biti privremeno rešenje. Konačno rešenje će biti da se kad-tad Kosovo i Metohija vrati u okvire Srbije. A je reagujete kako? Organizacije da dogodišnje da bude... Mi se sada upozoravamo srpsku javnost i srpsku državu na to šta nam valja činiti. Da. Nakon ovoga idemo do Ministarstva odbrane gdje ćemo im predati upravo naše zahteve koji se tiču podizanja nivoa borbene gotovosti i osposobljavanja srpske vojske da odgovori svim izazovima koji se nameću danas srpskom narodu. Dakle, sve ovo što ste danas čuli, one tri osnovne mere koje su vezane za organizaciju srpske vojske, pod koje je jedna smena generala Ponoša, pod koje je dva vraćanja u službu svih generala koji su nasilno i protiv zakona oterani u službi samo zato što su se borili za odbranu srpske zemlje i naravno pri podizanje nivoa borbene gotovosti srpske vojske. To su naše zahteve koje ćemo predati danas Ministarstvo odbrane. Će da vas spremite?